Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na poluan. Lagkip. Ti napalabas. Hoy! Agsubli ka! John! Agsubli ka! At siya ka tumara! Hoy! John! Ay, try dun! Try dun! Ay, try, John! Kasta unit iba nagtartaray ko manunimi di na tangin nakpanaglibas. Saan kun nga maanusan ti kinaranggas di kiti pagiganak. Kabagyak pa ida nga mismo manong. Gaputa, kapsat da dinanang manunimi ti pagyanak. Ngam talagang tagabundak, irumandak. Baon dito'y, baon dita, kasta una iti panang pataltal da kanyak, dagiti ka sinsin ko, parang pungot kanyak, kuno parang kidl kanyak, ti ikit ko, nga asawa na angker, manunemi nga sa kapsat, dali nanang, nukasta nga makabaso lang. Gaputada ito nga banag kapsat, manunemi sana kung makaano, sit gabuna, nginakon ko nagitira dumang arwatek, kalpasan na pinmanawakon. Ngayon naduktalan ni angker, manunemi, di pa naglilibas ko, kit kinamat nag. John! John! Nagsubli ka! Pamalam! John! Sana ko nga nagpadlaw pa manong na may naglamang. Ay nga manong na may ngawanin ti mangkamkamat kanyak. Kad nagsada aktilugan iti highway. Kad iti adan pagluganan. Naglugan ako manong. Iti salsuden ti konduktor manong na may sa dino papanak. No sa dino pagpatinggaan na tingalugan. Isumit ti papanak kinunak. Tingkay ng igan, papagayam, ket may salay nga paset, ti pagkasalitaan ni June, iti Lawag City, ngayon tayo pinauluan iti gabat. Nga dito ka pagkasalitaan, papagayam, kisutid tayo umuna pagpilian, para ti panakapili ti best letter of the fourth week, iti bulan ti June, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026, babayad ka ni Reynaldo Rey Fiesta ti Honolulu, Hawaii, kaya ni programa ti kalagip ti palabas, iti DCJC Action Radio Lawang, iti mga matmaton ni Station Manager Attorney Lick Malasig II, nga pakambakan nyo ka na ginagkakadakil na premyo. Ang kakadakil na premyo ko naggabutas talaga kadakil. Ay, kini Norilyn Perdido Tamalay, madaman nagbibuya, ni Erlinda Pante Rosete, estawatan ka na tumpay nga madamang nagbibuya. Pakishare ti programa ti Ito page ni Paring Ray, nga Reynaldo Rey Fiesta, Centennial Award page. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe ka, ag-follow kayo ipalo yung, kasi pagkarigan, tasan nyo pa yung na-follow, letter yung page ni Paring Ray Fiesta. Pagkami. Numit iti YouTube channel, ting kay pakabuyaan, kaya ito yung video tayo, paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo kung nasaan kayo pa nga nakapag-subscribe iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award YouTube channel ni Paring Ray. Ni manong yun namin na ito, Nemi Ruiz. Iti programa tinga lagip tira palabas, iti Action Radio DCJ Silawag at 12:30 aging ka na iti alas 2 iti Malem DCJ Action Radio numa buyaw ita dito ipakasalitaan ni June nga pinaluan ti gabat. Yung kami lang buyain ito nuwa aldaw 12:30 yung gana iti alas 2 iti Malem. Yeah? Tapos nung nagkasta ka pinas mo lang yung tayo paling kay parang buya kada ito yung pakasalitaan ni Paring Ray. Ano pakasalitaan ni June iti Lawag City iti nangabulo iti gabat. Umunang yung tayo pagpilian para di pa nakapili ti best letter of the fourth week iti bulan ti June ini program at nga lagip tinapalawas at dati ti fourth weekend
Malpas tayo man dito yung tawon. Wala ito yung bulan nga absat. Ngayon. So, gabo na nga, awisan na kayo nagsurat. Kaya, di kayo mayat nagsurat. Baka awan to islat yun. July, napila pa rin. August, napilapan pa iti August. September, October, November. Talo lang ang bulan. I-computer yung pag-absat kita iya pakasalitahan nyo sa iyo isa niti iya email address nga nemerstudio@gmail.com nemerstudio@gmail.com iti sendan nyo dagiti pakasalitahan nyo. July, August, napila pa rin. July and August. June, July, August, napila pa rin. Tilang hapila-pilapan, July, August. September, October, November. Talo lang nga daw. Talo lang nga bulan. Kapsat ng gayam. Isutisan pa yung napilapan. Dahil ka po na apay nga iawis ko tingkay panagsurat. Pagkaya may success story. Kahit saan yung kamailan nga isurat. Kahit sakti mga interview ka daw. Ag-message ka lang ni page nga Dear Manong Nemi. Wano saan kahit page nga Ray Fiesta Sentence to the Award. Kaya iti email address nga nemerstudio@gmail.com. Kaya ibagay suggest, Sir, kahit ko nga mailagib tinapalabas ti pakasalitahan mi, nga jack mo, kahit sika, kahit ko mang interview kanya. Hindi man dinggan, dato'y panagyaman, kinawis ka na tayo, dato'y 5th Grand Finalist. Congratulations! Iti 5th Grand Finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, awan sa bali no saan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti Poblasyon, Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman, ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Dagiti taga Hawaii, denggin nyo na to. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yum 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 Letson, the winning product of Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii, licensed and certified food handler in Hawaii. Ito papagayan, iti ko. Ito ka rin ituloy ng iba sa papagayan at pakasaritaan ni June ngayon tayo pinauluan iti gabat. Ituloy ito yung basa. Grade 5 back, idi Manong Nemi, di matay, di disgrasya, di kinagandang kanyak. Na tinag, idi diraas, tinagluganan da nga jeep, kabayatan nga napanda, Manong Nemi, iti sentro ti ilim.
Ado na tayo karagidi nga naglugan kada nga jeep nga nang itidaraas manunim. Nairaman datatang kininanang. Ket gaputawan met kabsat ko manunimi nagmaymesak nga inala da angkel kini auntie angkel nga kabsat diri ta nanang. Ngem ditoy nagpasarak manunimi ti panangirumenda kanyak. Tinagabudak manong baon ditoy baon dita kedel ditoy sipat dita ken nadungo pay nga nararamid da. Aging gaman nunimi nga anusak nga nagraduarak iti elementarya. Iti nagraduara ko ti elementarya manunemi naglibas akon. Tasaan kon nga maanusan ti panangirumenda kanyak. Isuda pa nga mismo ang kabagyak manunemi isud mangirumen kanyak. Ngem nadlawnak ni angkel kit kinamat nak. Hoy! John! John! Pabaram! John! Agsubli ka! John! Ngem kastawo na iti panagtaray ko manunemi taray John! Taray! Taray John! Taray! John, taray! John, taray! Aging ka naglamang at manunami ka saan ako nga sarakan ni Angkel. Kaya di sa awan ni Sunan, yung patuloy kong tinagtaray, kaya ka nakatanon ako ni highway. Idadanlugan nga mapasungadak manunami, pinarak at naglugan. Sinulsud manunami di konduktor sa dinupapanak. Sa din pagpatinggahan dati nga lugan, sir. Isot papanak, kinunak. Nagtugawak, nakaturugak. Hindi tadamang riing kanya. Hey! Dati ito yun. Tepla dem. Sir, awan kwartak. Susapo yan. Sabi kami nga, naglugan ka kung pagpala dem. Paparam. Awan namok ka papanan, sir. Nakarad, dumsakan. Dado terminal. Kit kaputawan ti among kapapanan manunimi nagpagnapagnak pag narito pag narita aging gama bisina kon manunimi na panak iti suli. Nagpalpalama ako manong palma apo kasyanda ko. Mabisinak di ako pinangon kasyanda ko ma. Kaputang talagang mabisinak manong nemi adamat mangted nga makaskas di nga saan nga umanay nga paggatang ko. Intultuloy ko tayo pagna. Aging ka nakatano kiti maes nga balay. Ada bakit manong nemi ngagdaldalos iti bayan. Lola. Abay. Mayak man lula, mabisinak, ang pinakan, patbataya ko di bisin. Nasyan siguro kanyak manong nemi kay pinastrik na itinanadan. Dahil sumunod ka agad di kusina. Aging ka manong nemi nga hindi makadanon kami di kusina nagidasar. Nga mga ka, langama talagat mabisbisin. Hindi mga anak manong nemi dinamag na no asinuak, siyak ni June, inistorya ken kuha na tinapasamak. Kito awan sa bali pa panang barok akit dito'y kan. Kuriyan tangi kitang may sahag. Igaman at lola. Kinig-karig ka na kayo lola. Agtrabaho at naggraduar ka ang elementarya. Uwan lola. Intukot mo lahat na card mo. Uwan lola. Importante una. Ala, dito'y ka kano din. Yan tangi kita sa dagmat ita high school. Basa kanton. Basta dito ka, tumulong ka kanyak. Ada pagtaraknak ti dingoen ken pag mulmulak ti talikod. Tumulong ka nagtaraken, tumulong ka agmula, orekas ka sa nalaing barok. Agbiag ta. Nang kanyo Lola Sabel. Kasta nga ron tinapasamak, nagbasa ak, manunemi, kingga, naggraduar konti high school. Lola, mapagkabasa da ka lang di college. Di sa lutsod barok, kaya't mo ka nagbasa di kolehiyo. Kadwa na lola. Sige, mga sinabot Diyos. Dumot ornong ko nila. Dapat di kita alahas ko. Baling ko isaldo no ila ko ng spagarikan na. Hagyaman nagkata kayo lola. Yung baglaki din, tada kayo si Mang Bayak lola.
Nagbasa ka nga ro iti college manong nemi ket ditoy kung nga namamo ti babae nga nawagpitik iti puso. Isno daytoy ni Alma. Inistoryak kini Alma manong nemi di kasasaad ko. Basta gayam. Gwapo ka Jun. Thank you. Gwapo siguro yung tatang mo. Ito yung malaam. Awan kabisat mo? Awan. Sige. Itulit ang tagbasa. Awan sa baling aramidan ta. Saan nagbasa? Sige, Alma. Ngem. Ano nga ngem? I love you. May kariyak ka din at laing. Agbasa tapay. Ngem kahit naman nga kablawan ti happy birthday kay ni Rosel. Lian niyo agkawili iti salit Lawag City. Abay, birthday na ita? Tangal daw. June 22. Happy birthday kay ni Rosel. Lian niyo agkawili iti salit Lawag City. Ken ni Crisanto Pascual. Iti Crispina Banay Los Norte. Amo nung nangalanda tinagan na ang Crisanto? Sino? Ni Crisanto Pascual? Di dramang surat ko nga Crisanto Sagrado. Kahit nasa ni Crisanto, nayanak iti 1980s. Duwain. Surat ko dito nga drama, 3 years, talong taon nga drama na ito. 1983, 84, 85. Yan. Ket idi tadda kami iti fourth year college manong nemi addan napasamak kada kami kini Alma. Nagbuya kami ti sine manong nemi iti Lawag kalpasan na lapang kami nag-check-in iti hotel. June, awan no may bayan na tulahin. Saan ka itong mabaybayan, Alma? Gaputi patpatik ka unay-unay. June, Alma. June, June, Aging gaman nimin pisang kon ti talon ti langit. Binorak kon ti salsalmatmatan ni Alma nga kristal. Wain manong namitan nyo anyaman ti resulta taramidan mi nakasagana kabat nga mangikasar keng kuwana. Wain manong. Inulit-ulit mi ket nagampayag kami ti kasta unay apa nakaitayok-tayok mi. June. June. Alma. June. Nunamin anon manon nemi akinayat katanak ni Alma. Nunamin anumatan manon nemi imbisibis ko ti diro di ayat iti uneg ti kuweba. Wain. Masansan itiin ka sto teraramitan pi manon nemi kabot na magustuhan mi nga ron. Ngamawan tinakati pa manon nemi iti panagbasa mi aging nga naggraduar kami. Nagdeg kami ti board, kaya nagpadpada kami nga nakarwar, kaya nagpadpada kami maten nga dan trabaho na. Lola? Ay! Po. Nakasasayat unin na po Diyos, Lola. Hindi po ko naman ti kasta. Kaya talaga magkanasihat. Napigsakay pala. Naggraduar ako, kaya dan trabaho. Sungar, no? Nag-asawa ako. Hindi, kaya pag yan yung tungarod ng kasawa kayo, po. Dito ito, Lola. Papindasan direto nga balay. Pataklan tayo. Pagbalin tayo nga konkreto. Kaya wala. Kaya kinanakayan, Lola. Tasakbatan nagserbi ka na kayo. Kaya nagyaman na. Iti parang suportaryo kanya. Minsan man nimi kasladyak mamati nga may nga bakit iti nang tulong kanya. Babayan iti parang taraken na tingwen. Panagmula mi iti natayang ken fruit trees iti likod ti balayda. Agbiag ka. Agbaligi ka. No talaga kayat mo tarigagayan ti panagbaligim. Dito nga ti pagkastrita manong. Nag-asawa kami kini Alma, kinadaan kami iti upat nga anak nga yayawanan ni Lola. Kaya sabi ko manong nimit at damat na bating adal, liliwakin pagsarbingan ti bihag. Ito nga naggawan nga magayam mo, June, iti Lawag City. Thank you, June. Thank you man kada kita nagbuya. Kaya siyempre madamdamalaeng agsubli akto para iti dear manong nemi. Kada kita nagbuya, thank you kada kayo. Yeah. Sino kita nagbuya?
Thank you ti pa nagbuya. Pero kata i-acknowledge kayo nga nagbuya. Chiririran, taran, 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 taran. Tararararan, taran, taran. Thank you. Kada kita nagbuya. La 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 la. Chiririran. Sino na? The Trelly, Matthew Bello, Nisita Delia Matthew Garcia, Erlinda Rosete, ni Fer Gagos Bacani, kenda duma pa yung nagbuya. Salamat kada kayo. Urayan dak, dir manong naming nga programa, iti dir manong naming nga page, agsubli akto kalpasalang nga nakmangan.